bandu, inemlah dareku sini useken man bandu, lahanlah minenda jadi peringatan man bangku. Uga banci aku ersimuli man Tuhan, karena kerina kini ulin naman bangku. Ku persembahkan lau anggur man Tuhan, ku katakan bujur man bana, erkitekan pengkelinina aku, ku singatkan megelarna. Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah dareku sini useken man bandu, lahanlah minenda jadi peringatan man bangku. Mehergaman Tuhan kematen kerina jelma sini kelengina. Oh Tuhan kawan dukap aku perdahin gunakan. Enggo aku ipulah hindu idur bayang kematen nari. Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah dareku sini useken man bandu, lahanlah minenda jadi peringatan man bangku. Baba atiku bandu persembahan pengatakan bujurku, janaku ertoto man bandu, ibas perpulungan kerina bangsandu. Ku endeskan bandu kaise enggo ku padankan. Alokan kulangku siku bereken man bandu, inemlah dareku sini useken man bandu, lahanlah minenda jadi peringatan man bangku. Kegeluhan sirai surga narini na Tuhan, alaksiman roti endang gelu merasa lama. Alleluia, alleluia. Tuhan kapras kam jana ras tendindu. Oke, nibas Injil sebadia nari rikutkan Markus. Kemuliaan man bandu oh Tuhan. Ibas waris pemena wali raya roti sila itama ragi, emas sanga kalak nggelah biri-biri Paskah. Nungku nazar-nazar man Yesus nina. Ija surah-surandu kami nikapkan pangan Paskah man bandu. Maka isuruh Yesus dua kalak ajar-ajarna nina. To laus ku kota ije jumpa kam karira sekalak dilaki si mabalau tarai guci. Ikutkan ia ku rumah, jana sungkun kade si mada rumah Nina guru, kamar siapai banci ku pake ras ajar-ajarku guna man Paskah. Maka itu do kena kariman bandu sada kamar simbas idatas loteng. Si enggo sikap. Ije mesikap kenduk kerina kaisi perlu guna man Paskah ta.
Berkat masindiu kalak jana seh kenca ia ikota idapetina krina bagi si inggo ikatakan Yesus man bahana. Jenari sikap kena pangan guna Paskah Sanga Yesus rajarna man ibuat Yesus roti. Ertoto ia ngatakan bujur man di bata. Jenari icepik-cepik na roti jana ibu kena man ajar-ajarna. Nina Yesus, buatlah endama badanku. Kenca bagai ibuat naka calung. Ertoto ia ngatakan bujur man di bata. Jenari ibu kena man ajar-ajarna. Jana krina ia minum tare calung Nina Yesus, endama darahku si amurkan gunan terem jelma. Singesahkan padan di bata. Kukatakan man bandu makalanai bu pagi ku inem lau anggur. Tapi denggo ku inem anggur simbaru iwas kini rajaan di bata. Kata Tuhan, pujiin man bandu oh Kristus. Nakan pangan ras inemen kerina idarami jelma. Tapi pangan ras inemen kegeluhan si idat bas Tuhan ta Yesus Kristus. Bapa nandai turang ras senina seh kita gundari kubas wari raya kula ras darah Tuhan ta Yesus Kristus. Sekala tukang roti bersurak-surak menjajakan roti rote. Mentas sekala si muda-muda mencilai. Oh bang, nuku roti teku bang. Redina tukang roti nemriah kelukurna. Siapa yang bantu turang? Lit kenas, lit strawberry, lit pisang galuk. Rasi de banda. Aku nukur roti ke ateku bang, labo nukur buah-buah. Geluh memang perlu pangan, si tuhu-tuhu pangan. Melala ragam na pangan, sini perlukan kita manusia. Sada basie mekap roti. Zaman genduari edang guru boy na jelma kala si man roti banna sambar nakan. Janah perbansie japa pe genduari kota seh pe kukuta-kutan tah kerangan pe lit kala erbinaga roti. Janah biasana roti enda si bali ras adat kebiasana. Turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Wari minggu peduakan kenca Pentakosta irayakan ije wari raya kula ras darah Kristus si tuhu-tuhu badia. Nai wari minggu si bagenda igelari wari minggu Corpus Christi. Ibas liturginta simbaru wari raya enda mekap sada paksa guna pekusur-kusur dengan ngangkai kaikin erti teologis ekaristi. Tuhan ta Yesus Kristus kap roti si tuhu-tuhu si mereken man kita kegeluhan si rasa lalap. Berita si meriah sadawari eda ibuat ibas Injil Markus nari nurikan kerna man ibas berngi si perpudi ras ajar-ajar. Dana ijei pindoken Yesus manajar-ajarna gelah ipesikap man guna ia krina gelah irayakenna Paskah Yahudi. Janah bagi si enggo rusul si angka perayaan Paskah Yahudi enda irayaken mekap isina kala Israel si enggo ipulahi ibas perkawanan Mesir nari.
janah hukum Musa enda ngaturkan kaikin si perlu dipesikap guna perayaan enda. Janah menkala Yahudi pasca arus ngenda irayakan jadi tanda pengatakan bujur mandibata berdandankan enggo ipulahina kala Israel janah lalak ikep-kep dengan pei ijagaina. Pasca Yahudi enda kap jadi sumbul bena-bena lakon ekaristinta kala Katolik. Labo krinana kibul ibuat kerina lakon pasca kala Yahudi enda, tapi si penting-penting na saja nunca. Maka ngukap siteh, maka kai si penting ibas lakon ekaristi si badia mekap bukuna intina ke ibuat Yesus roti ipasu-pasuna ibelahina dengan ibrekena kempak ajar-ajar. Si indape ilakokan Yesus ka karena piala anggur. Roti sini berikan Yesus tuhu-tuhu kap enda kula Yesus jinai. Kala si minum ibas piala enari itenahkan ibaba bengket kubas padan si baru si itandai imeteraikan salu darah Yesus jinai. Dipersingeti Injil Markus kita karena perayaan Ekaristi mekap lakon guna nginget dengan bagaimana ngelakukan kurban Yesus i kayu persilang. Tekel kita maka Yesus kap tuhu-tuhu si reh di tengah-tengah ta berkitakan roti ras anggur. Maka tetap kita ngerayakan sakramen Ekaristi si pesikap manbanta guna kini rajan di bata janah IJP kini rajan di bata enggo re. Maka lakon Ekaristi bagi jinai diajarkan Konsili Vatikan si peduakan mekap sumbul jenari rehna dengan puncak kegeluhan kala Kristen. I jenari rehna janah ku jenari ka kedungenna kegeluhan kala Kristen mekap Ekaristi. Maka lakon Ekaristi enda nyah-nyahi kita guna pesikap dirinta guna kini rajan si dem bujur dengan adil enda sikap perbahanan si arus si peseh si baba ku tengah-tengah zaman si curlis enda. Maka mari si dengkehkan turi-turin enda. Skala tukang roti basada kuta kitik tukurna sada kilo mentega bas skala perjuma-juma nari. Tapi laya tep maka mentega si tukurna tuhu-tuhu beratna sada kilo. Tiga kali itimbang namulihi mentega enda janah tuhu. Mentega enda ladem sada kilo. Maka pegia wape itebu-tebu perjuma-juma daya kuatena. Maka jadu kena ku pengadilan. Ibaba perjuma-juma enda ku pengadilan isidang. Reh nina hakim nungkun
Opa, ma lit nge kilo tu. Lang la kelit tuan hakim ina perjumaina. Adi bagai ubah bandu nimbang mentega sindaya kendui. Ina perjumaina. Oh, adi aina nukah saja kalau kuakap nuri kenca, Pak Hakim. Guna nimbang mentega sada kilo maka ku buat roti sada kilo. Roti enda ku tukur bas tukang roti enda nari. Maka kuban enda sada timbangan nari. Kai mertina enda tukang roti ndai iya enda nebu-nebu rotina ladem sekilo. Jadi enda ibahan percuma enda jadi ukuran mentegana. Kai sini bahan kita enda mulih ngeman kita. Maka kalak Katolik kap agen sindalankan kekelengan si mereken kegeluhan si bujur bagai peanil. Ibata Bapa si mada kuasa masuk-masuk kita krina ibas kar Bapa ras anak ras kesah si badia